umukozi w'igitimye yagurutse gukora nawe umuja imbere isi yose yinda umushitsi inkike ziyeriko zigasenyuka. Oh Jesus, amazing is your true love. You're faithful, and even the time of your life, Yes. you've been my all and everything. Yeah, I will ever praise you. Oh Jesus, amazing is your true love. You're faithful, and even the time of life, you've been. Hindura Sifa bitangiye kuza. garura amahoro garura ubuzima hindura umucuranzi kibazo ntago acuranga ntago ari gucuranga twagiye garura amahoro garura ubuzima hindura garura amahoro garura ubuzima hindura twagiye garura amahoro garura ubuzima hindura twagiye garura amahoro garura ubuzima hindura garura amahoro garura ubuzima hindura garura amahoro garura ubuzima hindura uzi ko bya bintu ari sawa Bya bintu ni hatari karameo. Hari ahantu nyarukiye gato asanga mudo. Se nitwayikomerezamo. Okay, twagiye ubu ngubu nimba bari tayari. hanyuma muri uze kutubwira ni bande turi kumwe uyu munsi mu kiganiro J Talk. Muri kumwe na Erika mukongera mukaba kumwe na Jessica the twins na Olivier
ariko numvishije Olivier atangiye kuza mu ariko bahanzi. buriya Olivier kuko urabona ni babiri ndetse ntihaza kuba hari uwundi okay hanyuma mikrofone yanyu umuntu uzajya bagiye kuvuga azajya yegerageza kwegera mikrofone hanyuma muri buze kutubwira amakuru yanyu mumeze mute twabakiriye uyu munsi tumeze neza turanezerewe turishimye kandi mwakoze cyane kutwakira muri G-Talk Merveille na Espoir twishimiye kubana nawe muheruka kera turi abantu babiri ubu twabaye batatu urabona ko ibintu biri bien ubu namwe muri batatu dushaka ko ubutaha muzaba muri bane bizakunda ariko ubwo mushaka ko tuba bane nyine natwe ubwo tuzaba bane tujye dukura twese twabiganye tuba batatu ariko namwe mushaka uwa kane birusha bityo gusa okay ntacyo bitwaye tuzabareberaho so ngayo ngoko hanyuma muziki byifashe gute mu muziki byifashe neza twaraje ngaha tugira indirimbo ya mbere yitwa gute Merve natubwire bivuga oya ikibazo kiramutsinze kavuga subiza trio tuyihaye ngaha ubusa urumva ariko Merve yari kugerageza umubumbyi nyuma hahise haza n'indi ya kabiri nyine avuze iya mbere baziyeho ngenze ya kabiri okay ntacyo ariyo ndirimbo abantu benshi bazi ko kandi yitwa umunyenkomezi ariko cyane cyane baratubwira ko mubumbyi iya kabiri nayo twakoze yitwa sihari yazutse ni indirimbo ya Pasika y'injana inyaruka cyane techno hanyuma ubonaho turaje tubabwire neza bishasha ejo kwa Kangahera kuba umunsi turi kwa gatandatu kuwa kane nandi kuvugana na Jeannette na Frey no turi kuganira about that song so ndaza kwabwira ikintu twavuze ariko tukomeze alright Frey akaba ari umwe mu bantu babakorera indirimbo buri ni nawe wakoze amashusho y'iyo ndirimbo buri gihe kabisa so hanyuma turibuze gutangira gute dutangire dusenga dutangire turirimba katushiremo akaririmbo okay twagiye murabizi turi samedi ni weekend turi muri gahunda ya guma mu rugo urashaka gusirimbira kuri biremewe n'akaradiyo kawe gafate dusirimbira Imana n'umunyenkomezi w'igitimye yagurutse gukora nawe umuja imbere isi yose y'umushitsi inkike ziyeriko zigasenyuka n'umunyenkomezi w'igitimye yagurutse gukora nawe umuja imbere isi yose y'umushitsi inkike ziyeriko zigasenyuka isi yose y'umushitsi inkike ziyeriko zigasenyuka inkike ziyeriko zigasenyuka inkike ziyeriko zigasenyuka inkike ziyeriko zirasenyuka inkike ziyeriko zirasenyuka reka tudeklare ino saha turabwira covid-19 igomba gusenyuka sibyo ibi byose turimo izi tempete zigomba gusenyuka haleluya birasenyuka in Jesus name birasenyuka 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 kubera umuremyi birasenyuka 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 izina rya Yesu birasenyuka izina rya Yesu birasenyuka tegeka imiyaga ategeka indwara tegeka ibikomeye tegeka ubukene tegeka amadeni tegeka ibisika tegeka ibihome tegeka ubuzima birasenyuka 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 inkike ziyeriko inkike ziyeriko inkike ziyeriko zirasenyuka inkike
hanyuma muri uze kutubwira muri ino minsi turi mu rugo iyo muri mu rugo ni iki mukunda gukora kurusha ibindi? hari abantu nk'ubu muri kino gihe bari mu rugo babyuka mu gitondo bagakaraba bakicara muri salo bakareba movie bakarya saa sita zikaba zirageze bakarya bakongera bakaryama bakabyuka kuryama bikanga bakareba movie nanone bagakora siporo bikanga bagakina amakarita bikanga kuvamo so gahunda zimeze nk'uko mwebwe umunsi wanyu umeze gute muri kino gihe cya Guma mu rugo? twebwe gahunda dukunda gukora iyo turi mu rugo apana muri Guma mu rugo gusa donc iyo uri kuraciringa muhira turakunda kuririmba turakunda cyane kuririmba turafise guitar mu rugo mufite n'umugitariste oya turacuraranga hanyuma tukagira indirimbo zitandukanye tugahimba turirimbo hanyuma turakunda no guteka tugateka wava muri ivyo tukaganira entre nous twebwe nyene amakuru hanini ya nivyo hanyuma muri kino gihe rero cyaguma mu rugo mudafite izindi gahunda n'ahandi hantu na hamwe mujya? Actually turakunda na quality time iyo turi kumwe kuva kera turi kumwe mu nda like we always twama dufite ivyo tuvuga turaza kwegera ka microphone like we enjoy turi enjoyinga cyane iyo turi kumwe tuganira dutwenga tukavuga naho tuntu tumwe n'utundi twakora rero muri Guma mu rugo turaronka umwanya cyane wo kuganira turi babiri sivyo hanyuma ikindi naco tutibagira umva nako kantu gaciyemo ko guteka tukagakora nyene kakatubyohera umunsi wari muremure. Hanyuma muri buze kutubwira ni hari igihe mwarigeze kumara igihe kinini mutari kumwe? Ego ico gihe kinini twaramaze nk'amezi abiri ego ayo mezi abiri umwe yarari undi yarari twe twaronse stage internship hanyuma rero dusaba muri company imwe baca baravuga ko batodushira hamwe umwe bamutwara kure muri interieur undi bamugumiza muri capital hanyuma rero nawe uravyumva amatelefone yaguma cana hanyuma video call umwanya wose wamenga donc ivyo nakora muri stage nk'inyuma y'iminota nk'ingahe muri pause naramutelefona nkamubwira ivyo twakoze nawe akambwira ivyo yakoze mbese wamenga aho ndi arahari ashaka kubwira ivyo ndimwo twaba turi kumwe. Niki waba warakumbuye icyo gihe? Narakumbuye gukunchoko actually besides ko turaba twins turakunda no gucokozanya wagira ngo tuvukana we are more friends gusumba ibindi byose turacokozanya agatizinga kankorako akagira iki so hanyuma nyuma y'igihe gitoya nta n'umwaka urimo tubonye abahanzi bashya baza bagakubita indirimbo 3 mu mezi atageze no muri 6 byagenze gute? Mwari mwarazanditse zose cyangwa uko ibihe bigenda biza energy ziri guturuka niko ziri koza? Energy ziri guturuka yuko ari ico gihe kuko twarigeze kubabwira muri 2015 twaragerageje kuja muri studio turatrying indirimbo za mbere 3 hanyuma tuzigerageje aba producer ziratakara nkuko bishika abaririmbyi barabizi zitakaye turavuga ati on va réessayer ikindi gihe ko twari twamaze ko investisa ubwo buryo tuvuga ati peut-être si ico gihe izi ndirimbo rero zimwe zagiye zirasohoka ntabwo zisohotse twazanditse uyu mwaka hari zanditswe muri 2013 hari zanditswe mu 2018 rero nuko twabonye igihe twaravuze ati iki nico gihe reka tugende muri studio niyo mpamvu rero nyinshi zanditswe kera zigenda ziza muzagenda muzibona ubu muzagera muzo muri 2021 nka ryari? Niyo turi muri 2018 na 2013 batubwire actually ukuntu bimeze mu byukuri pe turafite indirimbo Imana yagira duha nyinshi kuva mu 2012 na rimwe Imana yaraduha indirimbo ariko
kugira ngo twinjire muri studio dusohora indirimbo turabaza Imana tugasenga hama ukaca wumva uyobowe ateka dukora aka karirimbo mugabo nk'idurika gusohorayo yo twanditse muri uwo mwaka 2013 kwezi kwa kane uyu mwaka wa 2021 twaya ariko hanyuma muri boza kutubwira kubera iki mu baririmbyi tuzi mu Rwanda babahanga bazi kuririmba hari n'uwo turi kumwe sibyo hanyuma muravuga muti abo bose ntago turi bukorane indirimbo turayikorana na Serge hagati aho ngaho narabishye hari amakuru nabonye ariko atariyo mbona poste ya mbere nabonye kuri sitati ya Erika nabonaga ari indirimbo bagiye gufatanya na Serge na Maya na Fabrice ariko indirimbo yasohotse harimo Maya na Fabrice mu babafashije kuyitegura ariko bafatanyije na Serge niba tubwire kandi munyure ku ruhande abaririmbyi ari ukuntu bajya muri interview bakazajya banyura kura ntibavuge nyine realite nyine mutubwira amakuru y'impamo urumva twebwe twari duse iyo gahunda ya collabo twavuga ati ko indirimbo za mbere ebyiri tuzikoze turi babiri reka indi ya gatatu ibe collabo hanyuma imaze kuba collabo hari umu producer wacu atari no mu producer gusa n'umushuti wacu bena famille yiwe nyene n'abagenzi yitwa Boris gira muramuzi rero Boris turamubwira ati dushaka kugira collabo indirimbo ya worship dushaka gukora none se woduha tuyo nitwe twiyumvirana kana ntarenze kuvuga nta kintu bitwaye twavuze ko tutari buce ku ruhande abaririmbyi bose bo mu Rwanda hanyuma turamubwira abaririmbyi umwe babiri batatu batubwira abo batatu hanyuma abo baririmbyi nabo urumva ku mpamvu nyene zo kumuproteja batagira ngo mu bakliya biwe ngo favoritinga naka reka ndamuproteje rero aratubwira ati jewe numva mu baririmbyi nakira mugerageje na Serge it can be a good collabo hanyuma rero turavuga ati reka tubisengere ndazi yuko Imana izagira icyo ikora hanyuma rero hari umukobwa aririmba muri worship team y'Imasoro hanyuma turamubwira ati dushaka gukora collabo na Serge est-ce que uvyumva gute muri worship team ayobora gute how is his worship uretse vyama radio twumva tugahezagirwa aratubwira ati worship ziwe ziba ziri deep hanyuma rero tumubwira ati okay can you try to connect us hanyuma rero turahura turaganira vraiment rencontre ya mbere yari iryoshe twakoranye neza n'umuhungu aciye bugufi ariko suvuga ngo he's better than others nizo ideas kuko iyo muririmbyi urasikinga advices ariko twari kuganira tuvuga ati ni ubwo no kuvuga ntago ari mwe mwamuhisemo ni Boris wamubayitiyemo right oya twaciye dusenga natwe turavuga tuja gusubiramo n'indirimbo ziwiwe turavuga ati yes we feel convinced mwari muziranye nawe oya before ntabwo twari tuzi nawe nibwo bwa mbere mwari muhoye nibwo bwa mbere twari duhoye hanyuma abo bandi baririmbyi impamvu mwabaretse no kubera iki ntabwo twabaretse actually turacari ko turasohora nyine abo mwarutekezaga mwumvaga batatu mwumvaga ko mwatangira gukorana nabo abo bandi urumva abo bandi twiyumvira iki twaravuga ati bafite indirimbo nziza kandi turazapressya hanyuma rero like he was even among nabo du propose acavuga ati mutoruyo ubwo nabandi nimba muri yo gahunda ijoro ihari ese kubera iki mwanze ko batubwira urumva n'urugero uvuze ngo oya nago wenda muri turi muri gospel industry mukuramya bihe navuga like turi muri industry itarimo bya bintu abantu bavuga nk'ubu n'urugero nshaka kuvuga nari numvaga ngiyewe ku giti cyanjye nshaka gukorana collabo n'urugero na Israel Mbonyi so numvaga wenda nshaka gukorana na Patient Bizimana ariko muri ba bantu bane twari dufite twagombaga gukorana uyu niwe twabonye tukavuga ngo uyu niwe twakorana nawe so kind of n'ibyo twavugaga ntago ari uburyo bwo kuvuga ngo hari kuba basibye runaka oya
en fait urumva buri muntu wese ubwo rero dusubize tubwije umuntu wese abafite privacy ariko twebwe nk'abaririmbyi duhisemo kutabavuga urumva buri byose baranze se abo bantu barabangiye no actually hariho n'umwe twari twabiganiriyeho aranga oya actually yaravyimbure sinze yaranabishimye kubera nyuma yaje twaje no kuvugana aratubwira ati byagenze gute witwa nde ntabwo twamubabwiye navuze sinumwe mangaho sinumwe hano harimo amabanga bashobora kuba baragejeje kubaza abo baririmbyi bandi bakanga noneho bakaba ariyo mpamvu banze kubatubwira kubera ko hari ukuntu bishobora kuba bitaragenze neza ni ukuri vraiment hari ukuntu abanyafurika ukuntu twebwe tumeze tuvuge nimba ni urugero urabona nk'ubu ngubu dukorana na Merveille na Arnaud hari ukuntu mba nshaka kuvuga ngo wenda ni urugero Merveille ntako yambaniye sibyo so ngiye ahantu ntago navuga Merveille nako hari umunyamakuru utarambaniye kuko I don't even want to vuga izina rye so reka dukomeze ariko nyine ubwo munama iyo conclusion atanze ntabwo ari iyo espoir actually ni ukuri vraiment turashimiye abaririmbyi bose actually twakoze ibintu indirimbo 3 izo ndirimbo 3 hatangwe gusohoka iyi collab na Serge hari n'izindi ziri nyuma si wowe nyene twakoranye collab hari n'abandi bari nyuma muzoza murabibona gusa ikurikiyeho muri Harmonde ikurikiyeho ni indirimbo nayo nyene y'umuhanzi w'umunyarwanda kazi kandi it's a full English song yitwa My Lord Exist hanyuma izakurikiraho nayo ni y'abahanzi umuhanzi n'umuhanzikazi kwanza sinkunda gukoresha umuhanzi ni y'abaramyi b'abarundi n'abarundikazi donc de Fabrice na Maya ni Fabrice na Maya nabo nyene hariyo n'ubundi uwo muririmbyi yitwa Deborah muramuzi muri music industry actually muri singiza no muri Beautiful Ocean yes okay reka twikomereze ngayo nguko Jessica na Erika banza kutubwira amakuru ubwo sinzi uko nge nabyumvishije apaho yo kuvuga ngo conclusion batatanze je nayo natanze nabyumvishije kuri conclusion wowe witangiye batatanze wavuze ko babyanze ariko nge ndumva ahubwo korabo zikiza oya ariko kurusha izabo ngaho nizo ziri kuza bari kutubwiza akiza abantu zafeirinze boranze kutubwira ntabwo zigeze zibaho nta na proposal yabaye amakuru twabaha nuko umuntu wese vraiment twasavye donc mubo twakoranye twimbiriye gukorana ibyabaye positif byagenze neza hama abo twabivuganye twavuze yuko kwa kundi ubura n'umuntu mu legend hanyuma akagusupportinga akakubwira ati tuzapanga nuko byagenze okay mugo biracyari gupanga hanyuma we azaza mu ryari actually ari karakora indirimbo nawe yiwe bwite cyangwa muri kumwe nawe let's call ari numvaga ari nka collab zaryari woza barabaye umwe muri group actually Olivier n'umuririmbyi gusumba uko ari umucuraranzi ahimba neza indirimbo ya mbere mwakoze siye oya ni Apostle yagitwaza ntabwo narindi ariko igiye gusohoka vuba nuko nzi ko okay reka turirimbe okay no reka tuze kongera turirimbe indirimbo imwe cyangwa se mubanze mubwira abantu nihe bashobora gusanga indirimbo yanyu na Serge hanyuma muze kwita muririmba ari nayo tubuze kuririmba hanyuma dukomeze okay indirimbo ya Erika na Jessica bakoranye n'umuhanzi twa Serge Iyamuremye mugende kuri YouTube mwandike Ndi ku Rutare by Erika and Jessica featuring Serge Iyamuremye kuri YouTube muca muyibona mugende muyirabe hanyuma bashaka kumva audio murashaka kugenda mukayishaka kuri Deezer mukayishaka kuri Spotify
mukongera mukayishaka no kuri Amazon kuri iTunes hose zibayo hanyuma kuri abantu bakunda Snapchat abantu bakunda Instagram abantu bakunda TikTok abantu bakunda Facebook murashobora gupostinga mukoresheje n'akaririmbo kandi kurutare muzaca mukabona. God bless you. Natwitse so ngaye nguko reka turamye Imana hanyuma nitumara kuririmba Merveille ndaza ariko kubibaza mu gikari nta kibazo. Okay twagiye hata katika maji na kwa moto sitaogopa, kwa neno lako nimeimarishwa, niko juu ya mwamba. Hata katika maji na kwa moto sitaogopa, kwa neno lako nimeimarishwa, niko juu ya mwamba. Ndi kumwe nawe ndakomeye, nacozoba ijambo ryawe rirankomeza no mu miraba. Ndi kumwe nawe ndakomeye, nacozoba ijambo ryawe rirankomeza no mu miraba. Gutabarwa kwanje kuri muri wewe, gutabarwa kwanje kuri muri wewe, gutabarwa kwanje kuri muri wewe. Oh, 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 gutabarwa kwanje kuri muri wewe, gutabarwa kwanje kuri muri wewe, naho byokomera, gutabarwa kwanje kuri muri wewe, gutabarwa kwanje kuri muri wewe, gutabarwa kwanje kuri muri wewe. Oh, 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 oh. Ndi kurutare, ndi kurutare, ndi kurutare, ndi kurutare, nawe byokomera, ndi kurutare, nawe bitoroshe, ndi kurutare, nawe ingwara zosuriranya, ndi kurutare, n'abagenzi bondeka, ndi kurutare, n'abagenzi bambara menshi, ndi kurutare, mu bikomeye, ndi kurutare, haba mu mazi menshi, ndi kurutare, haba no mu muriro, ndi kurutare, haba mu bikomeye, ndi kurutare, ndi kurutare, uri kurutare, turi kurutare, uri kurutare, ndi kurutare, uri kurutare, ikomeze kurutare, uri kurutare. ndeba iyi video Merveille. clip y'iyi ndirimbo mu gihe nkibuka iki kibazo hari harimo ibintu bimeze nk'ubukonje, twari mu gihe cy'ubukonje cyangwa mbese twari muri hiver cyane, kuko nabonye abantu bafite amamavin amajampa bifubitse byahatashye cyane n'imyotsi kandi myinshi bari kandi gusenga
harimo amasengesho akomeye cyane. ubundi hari ibibazo bibiri kuri iyo video mfite. Ninde wazanye iyo ide yo kwambara kuriya cyangwa byagenze gute kugira ngo abantu bameze kuriya? Uriya rwego rusobanuye iki? Actually impamvu twe twambaye kujya twafashe ko turi nko muri nibature canke turi nko muri veye. Urabona ukuntu umuntu agenda muri veye ameze donc mu masengesho. Ntitwifuze cyane cyane indirimbo imeze nka performance. Twumva dukeneye indirimbo imeze nk'amasengesho. Hanyuma rero dufata ko nk'umuntu agiye muri veye canke muri matinal nibature ugenda wifubise kuko haba hakonje. So we wanted to create that image. Hanyuma rero warumbajije who brought the idea. Umuntu yazanye idea na turafise actually dukora twenyene turafise aba organizers n'uwitwa Remy n'uwitwa Natasha n'uwitwa Fortune. Turicara tukaraba iyo ndirimbo ikeneye ibiki. Ariko nanone uwatwambitse n'uwitwa Davike n'umuntu yitwa David Carmel afise agira ikiganiro cyitwa Le Miroir. Nawe nyene n'umu designer aradoda umudozi. Donc niwe yatwambitse hamwe afatanyije n'uwitwa Milux Fashion. Nibo batwambitse bijya bintu mwari mubona. Donc bimeze nk'imbeho. Ariko vyatowe hari n'imbeho ariko buriya tu. Hari kwezi kwa gatanu urawasanga hari n'imbeho. So hanyuma urwego icyo gwasobanura urwego ni part of decoration akindi. Aussi mwibuke cagihe Jacob yabona eshelle icuririzo. Donc ibyo byose twaravanze ama ideas turagira setup. Abana harabari ku rwego harabari twazanye imisego bari hasi. Donc wasenga uri muri ntuzenya uri comfortable. Ushaka bararyama ushaka. Okay, hanyuma wenda mbere ko tugana ku musozo Merveille ngewe ntago ndi bwongereho irindi jambo ariko baraza guha message abandi bantu bakora umuziki. Hari abantu umuntu witwa Olivier yaduha kapela wenyine yaduha kapela. Okay, ngiye kubera ko buriya reka tumwumve. I will never praise you, oh Jesus. Amazing is your true love, you're faithful, and even the time of your life, Yes. you've been my all in everything. Yeah, I will never praise you, oh Jesus. Amazing is your true love, you're faithful, and even the time of life, you've been my all in everything. Yeah. Forever and ever, all of my days, my Savior can make me glad. Give of joy, love from you, Lord. Step by step, lead my way. You've been my all. My God. Okay, wakoze ikinyarwanda nayo ikinyarwanda kamwe gusa. Yego. Eternity
ribabaza idini ririca idini rirosha abakristo kandi ribye imitima y'abantu ntabwo ryishimira ukuri kandi ntirishobora kujyana umuntu mu ijuru kubera imihango y'idini kuba muri yesu niryo dini nyakuri na yesu akaba muri wowe niwe nzira y'ukuri n'ubugingo azakubera umuyobozi wizera ijambo ry'imana niryo utabaza rimurikira ibirenge byaje. Oh my god, hanyuma ijambo rimwe Merveille, ijambo rimwe message gusa dite tugana ku musozo. twagira duhe message abantu kuri indirimbo yitwa Ndi ku rutare twarabishize ko kuri Facebook kuri YouTube twaranditse yuko dedication abantu tudediye cyane iyi ndirimbo n'umuntu wese ikicorezo ca corona gishobora kuba caragize ico vyonona ku buzima bwiwe ushobora kuba warabuze umugabo canke ukabura umufasha canke ukabura umwana canke business yawe ikakolapsinga ivyo wakora canke bakakwirukana ku kazi kuko bagabanye n'ibindi vyinshi ariko turagutangariza nkuko twasomye iyi ndirimbo iri based muri Yesaya igice ca 43 kivuga ngo no mu mazi menshi no mu muriro naco tuzoca ntabwo Yesu yavuze ndi tuzoca mu mazi tuzoca mu mazi ariko ntabwo azaturengera ntabwo uzatwagwa tuzoca mu muriro ariko imbeya les flammes naco zizokugira ntizizokubabura turakubwira ngo wikomeze ku rutare ubwo rutare twaririmbye ni Yesu Kristo nta rundi rutare two turavuga ntabwo turiko turavuga meya w'akarere ntabwo turiko turavuga nde ubwo rutare ni Yesu Kristo ni wikomeze kuri Yesu Kristo ubwo rutare nubwo uzoba uri hagati mu miraba apfa kuba yarakubwiye ijambo apfa kuba yarakubwiye ati nimba wowe warasubiye inyuma ukaba uri rode bari kure cyane haleluya ukaba waribagiranwe ukaba ufise ibibazo umurengera amadeni yakubanye menshi wari uzi kuzoya coveringa kino gihe ca covid ariko ntibiriko biragenda neza wari uzi kuri umukobwa ugomba kuba waragize mariage kino gihe ariko kubera imbogamizi za corona ntibiriko birashoboka ndakubwira ngo iyakubwira niyo mpamvu ngo ijambo ryawe rirankomeza no mu miraba ugo rutare abariko wikomeza ko iryo jambo nyine yakubwiye uritware rikubere igihome kigukingira Dawidi yakunda kuvuga ngo igihome kinkingira niyo message twumva twababwira nureme mu mutima Yesu ari kumwe nawe numurengezi w'abapfakazi ni se w'imfuvyi naco tuzoba nubwo isi yo tubwira ngo birarangiye kuko Yesu yaraduhaye appointment yatubwiye ngo nzogaruka kubajana haleluya kandi yatubwiye ngo sinzobasiga nk'imfuvyi so God bless you mwikomeze ku rutare hari akandi kajambo kari muri Zaburi n'amagambo yagarutse nyuma vers la fin Zaburi 121 The Lord watches over you sivyo he will watch over your life azokubera maso kikiganiro cyitwa gospel talk gospel ni gospel talk bivuye muri doctor cyitwa G talk sivyo gospel nawe yumva ni inkuru nziza tukuzaniye inkuru nziza yuko umwami wawe akubereye maso haleluya kandi iyi ndirimbo Ndi ku rutare ihamagarira umuntu wese gusenga tugomba tubasengere umuntu wese afise radio umuntu wese afise ingwara umuntu wese afise ideni umuntu wese agwaje mu bitaro umuntu wese afise umugenzi canke inshuti ifise ikibazo ca covid canke iki sivyo tugomba tumusengere uyu mwami ababere maso haleluya marayika uhoraho agendagende muri uwo muji wa Kigali agendagende mu Rwanda hose agendagende n'abari kure bariko baratwumviriza tubasengere n'abacitse intege n'abari muri depression
bamenye neza yuko he will watch over your life wikomeze ku rutare data wa twese uri mu ijuru Yes, uri Lord. Jehova Jire uri Jehova Nisi Imana nziza. turakuzi Imana ntitukuzi nk'Imana ya Aburahamu ntitukuzi nk'Imana ya Yakobo ariko turakuzi nk'Imana mu buzima bwacu twabonye twarakubonye mu ngwara twarakubonye mu bikomeye twarakubonye mwami mu ijoro ukatubera umuco twarakubonye mu mazi menshi udufata ukanka ko dutwagwa twarakubonye mu muriro wanka mwami Yesu Kristo yuko mwami umuriro utubabura ndakweretse umuntu ari mu bitaro ndakweretse umuntu ari muri oxygene ndakweretse umuntu yihevye ndakweretse umuntu ari muri depression ndakweretse umuntu yirukanwe ku kazi ndakweretse umuntu ari mu bukene ndakweretse umuntu business yashatinze down mana buri muntu wese umusange bikomeze ku rutare kandi mwami Yesu Kristo n'abari mu bitaro reka ugukiza kwawe kuze mu mahanga yawe reka ugukiza kwawe mwami kuze ku isi yose mu miryango mu barushe abapfakaye ababuze abana ababuze inshuti mwami ubasange kandi mwami wabera urutare mwami Yakobo yabonye mwami ubakomeze kandi kino gihe dusenga mwami bumva ibyabo bihinduka kuko aho ugeze mwami birahinduka aho ugeze mwami urupfu ruva mu buzima aho ugeze ingwara zirahunga aho ugeze ubukene burahunga none mana buri muntu wese akurikiye ndakwinginze yakira ugitangaza ca runo rutare ari we Yesu Kristo turagushimiye mana ko wamaze kubikora au nom de Jésus amen amen